twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwebwe mwese mukomeje gukurikira Kigali Citizen Media. Twizere ko rero aho muri hose muguye neza cyane mu mpande zitandukanye z'isi. Reka twe kuvuga mu Rwanda gusa kubera ko mudukurikira muri henshi hatandukanye. Turabashimira mwebwe mukomeje gukora subscribe, mwebwe mukomeje kutwereka ko muri inshuti zacu. Uyu munsi reka tunyarukire i Vatican. Ni umunsi hagiye gutorwa umupapa. Ese uyu mupapa araba wa kangahe? Papa Francis yabaye umupapa wa 266. Uyu munsi haratangira gutorwa papa wa 267. Ibi byose rero tugiye kubigarukaho. Ese gutora papa mushya bigiye gutangira mu kanya ku isaha y'isa 4, ubwo ni isaha y'i Vatican, akaba nayo saha ya hano i Kigali. Ese biraza kugenda gute? Ese ubundi gutora papa byo bigenda gute? Rero ku mugoroba w'uyu munsi ubwo dushatse kuvuga nuko urugendo rwo gutora papa ruratangira ku isaha y'isa 4. Ubwo nicyo dushatse kuvuga kuri uyu wa gatatu nimugoroba, umunsi w'igisenge cya Chapelle Sistine ya Michelangelo, haraza gutorwa papa wa 267. Abakardinali basaga 133 nibo batangira gutora papa mushya wa 267 wa Kiliziya Gatolika. Uyu munsi uratangirana na misa y'isaha y'isa 4, ubwo ni isaha y'i Vatican, ari nayo saha y'i Kigali. Iyi misa rero irabera muri Bazilika Mutagatifu Petero. Iyo misa iraca kuri televiziyo, irabiyobowe na Giovanni Battista Re, kardinale w'imyaka 91 ukuriye abandi, ari nawe uyu wayoboye umuhango wo gushyingura Papa Francis. Nyuma ya saa 6 imirongo ya telefone mu gace ka Vatican irakurwaho kugira ngo bitume abari muri conclave badashobora kuvugana n'abari hanze. Byumvikanisha ko rero muri kara gace ka Vatican imirongo yose ya telefone iraza kuba yakuweho. Ahagera ku isaha y'isa 10:15 ba kardinali 133 batora barahurira muri chapelle ya Pauline, batore umurongo bagana kuri chapelle ya Sistine. Muri uwo mwanya baraba baririmba indirimbo y'i Vatican yitwa Veni Creator Spiritus, bisobanura ngo ngwino Roho Mutagatifu muremyi, yo guhamagara Roho Mutagatifu ufatwa nk'uyobora kandi ufasha aba bakardinali gutora papa mushya. Nibagera muri chapelle ya Sistine, buri wese aratambuka ahire ukuboko kumwe kuri Bibiliya, maze arahire indahiro yo mwibanga ibabuza kutigera bamena ibanga ry'uburyo papa mushya yatowe. Uwanyuma namara kurahira harakurikiraho akanya bwite ko gutekereza, twakita nka meditation mu rurimi rw'igifaransa, maze kardinali Diego Ravel, umukuru w'umuhango uzwi nka Pontifical Liturgical Celebration, atangaze ngo extra omnes, cyangwa buri wese hanze utarebwa no gutora. Diego ni umwe mu bayobozi batatu bemererwa kuguma imbere ya chapelle ya Sistine nubwo atari kardinale utora. Nubwo aba batatu bagomba gusohoka iyo hageze igihe cyo kubara amajwi. Igihe extra omnes itangajwe nicyo gihe cyo gutangira umwiherero w'abakardinale, niyo ntangiriro ya conclave. Iri jambo riva mu kilatini cyitwa cum clave, risobanura ngo hakinze n'urufunguzo. Risa n'iryo byaho gato kuko abakardinale batakifungirana imbere, ahubwo kuwa kabiri abakuriye Vatican bafunze amarembo yinjira mu ngoro yo kwa papa ahari chapelle ya Sistine kugeza itora rirangiye. Abarinzi ba papa bazwi nka garde suisse baba barinze imiryango yose yerekeza kuri chapelle iberamo itora. Imbere ya chapelle batoreramo, Diego Ravel aratanga impapuro zo gutora, maze abakardinali bahite batangira gutora. Mu gihe nta kibazo kuba papa yahita atorwa ku ikubitiro, ntabwo birigera biba mu myaka y'ibinyejana gusa iri tora rya mbere ni ingenzi cyane kuko Austin
umwanditsi n'umusesenguzi muri Kiliziya Gatolika abivuga agira ati mu itora rya mbere amajwi abanyanyagiye abakaridinari bagize amajwi arenga 20 bibandwaho, maze abatora bakamenya ko bagomba gushyira imbaraga ku bagize amajwi menshi. Yongeraho ko guhera ubwo buri tora rigenda ryerekana abakaridinari bafite amahirwe. Ati bijya gusa neza na kampanye ya politiki, ariko si ukurushanwa. Mu by'ukuri ni umuhate w'iyi nama itora kugeza ku bwumvikane. Iyo itora ritageze ku bwiganze bwa 2/3 busabwa gutora papa mushya, abakaridinari basubira mu nzu bacumbikamo ya Casa Santa Marta gufata ifunguro rya nijoro. Aha rero hanze ya shapeli batoreramo niho habera ibiganiro bikomeye hagati yabo ku mazina arimo kwiganza. Ibinyamakuru byo mu Butaliyani bivuga ko amafunguro yaba abagizwe n'ibiryo byoroshye bisanzwe bigaburwa aho hamwe n'umuvinyo, ariko nta nzoga zikaze ziba zirimo. Abatetsi n'abagabura nabo barahirira kugira ibanga kandi ntibashobora kuva aho hantu kugeza conclave irangiye. Guhera kuwa 4 mu gitondo abakaridinari bazajya gufata ifunguro rya mu gitondo hagati y'isaha y'isa 12:30 n'isaha y'isa 1:30 mbere ya misa y'isa 2:15 isaha y'i Vatikani, akaba ari nayo saha y'i Kigali. Mu gitondo habaho gutora kabiri gukurikirwa n'ifunguro rya saa sita hamwe n'ikiruhuko. Mu nyandiko ze bwite Papa Francis yavuze ko muri ako gahe k'ikiruhuko aribwo yatangiye kubona ibimenyetso ko abakardinari barimo kugenda bamuhurizaho. Yatowe mu itora rya mbere nyuma y'akaruhuko ka saa sita, conclave ebyiri ziheruka zose zarangiye ku munsi wa kabiri. Kugeza ubu nta buryo na bumwe bwo kumenya niba kuri inshuro conclave iba ndende cyangwa yihuta. Gusa abakaridinari bazi neza ko gutinza iki gikorwa ushobora gufatwa nk'ikimenyetso cyo kutumvikana hagati yabo. Mu gihe ibi babirimo basenga ari nako batora, hanze y'amadirishya ya shapeli Sistine haba hari ibihumbi by'abakristo bitegereza aho umwotsi usohokera iburyo bwa Kiliziya ya Mutagatifu Petero, bategereje umwotsi w'umweru nk'ikimenyetso ko papa mushya yatowe. Ukurikirwa no gutangaza mu Kilatini habemus papam, bisobanura ngo dufite papa. Nyuma y'umwanya utarambiranye papa mushya yerekanwa imbere y'imbaga y'abakristo bategereje muri rwa rubuga rwa Mutagatifu Petero. Abakuru ba Kiliziya Gatolika henshi ku isi batangaje ko nibamara kwemezwa ko papa mushya yatowe kuri za Kiliziya bagomba guhita bavuza inzogera nini zo kwishimira iyo ntambwe. Uko rero gutora papa wa 267 bigiye kugenda, ndetse tukazaba dukomeza kubakurikiranira tukababwira uko iyi nkuru yose iri kugenda. Ngayo nguko rero uko gutora bigiye kugenda, gutora papa mushya. Mukomeze mukurikire Kigali Citizen TV, muhahe muronke.